Yego murakoze, nitwa Bugenimana Dorate, nkaba ndi umubyaza ariko ku bitaro bya Kabutare, ariko ubusanzwe nkaba nkora muri serivisi yo kurwanya kanseri y'inkondo y'umura ndetse n'iy'amabere. Ni kanseri abantu bakunze kwibazaho byinshi, ni iki wayibabwiraho? Ese bayirinda gute? Ese iravurwa igakira? Yego, abantu benshi bakunda kuyibazaho cyane. Iyo kanseri iyo wisuzumisha hakiri kare urakira, ariko iyo uje kwisuzumisha bigeze ku rwego ruri kure ushobora kudakira. Icyo tugufasha iyo uje hakiri kare turakuvura, uhera ku kigo nderabuzima bakaba bakuvura cyangwa ku bitaro. Nkanjye ukora mu rwego rw'ibitaro bya Kabutare, baraza tukabavura, dukora mu buryo bubiri. Hari uburyo bwa mbere dukoresha icyo bita HPV test. Izo HPV test nizo dukoresha ku muntu yifatiye cyangwa se akaba yafatirwa na muganga, ariko akenshi na kenshi abakiriya bacu bakunda kwifatira. Tubigisha uburyo bifatira, tukabigisha icyo ari cyo, tukabigisha uko ifata n'abo dupima, tukababwira nyuma y'uko tubigisha uko bayipima, hari ubundi buryo dushobora kubafatira. Iyo twabafatiye naho turabibabwira, dufata ibizamini tukaba twabijyana kuri Labo National iba hano CHUB, bakaba babipima. Iyo hakiri kare ibimenyetso bibanziriza kanseri y'inkondo y'umura bakabibona, turabavura. Hari ubundi buryo tubakorera bakaba babasha gukira. Kanseri y'inkondo y'umura muri make icyo ari cyo ni ugukura k'uturemangingo tw'umubiri wacu mu buryo budasanzwe, biba byatewe n'agakoko bita HPV. Ubu umubiri wacu ukaba wakura mu buryo budasanzwe. Iyo kanseri, iyo virusi 99% iyo wayisuzumishije hakiri kare urakira, ariko iyo waje yamaze kugera kure ni hahandi usanga tuguha amataransiferi bakagukorera ibindi bizamini bikurikiyeho. Ibimenyetso bibanziriza kanseri y'inkondo y'umura ku mudamu: icya mbere agira kubabara cyane mu kiziba cy'inda, icya kabiri agira uruzi runuka ruva mu gitsina. Icyo gihe biba byatangiye kuba ibimenyetso, ariko iyo bigeze kuri ya etape ya nyuma, umudamu ashobora kubona ari kuva mu buryo budasanzwe, azana amaraso mu gitsina, atari mu mihango ndetse atanaboneza urubyaro. Iyo aje kwisuzumisha hakiri kare, hari ibimenyetso twita ibyo bita lesion precancereuse. Hari imiti dukoresha iyo aje twakoze icya kizamini ababwiraga cya HPV kikaba positifu. Dufite na tipe tugenderaho ya 16 n'iya 18. Izo zo aba ari danje kurusha izindi zose. Iyo aje tugasanga arabifite, icyo dukurikizaho dukora icyo bita VIA ni uburyo dukoresha bwo kureba ku nkondo y'umura dukoresheje acide acetique. Iyo haje ibyo bimenyetso, hari pourcentage dushobora kuba twavurira kwa muganga, hari n'izo tudashobora kuba twavura, tukaba twakohereza mu bitaro bikuru ku baganga badukuriye. Iyo dusanze ibimenyetso biri munsi ya 75%, turamuvura, tumuvura icyo bita dermabrasion. Dermabrasion ni uburyo dukoresha tuvura umubyeyi cyangwa umuntu wese ufite ibimenyetso bibanziriza kanseri y'inkondo y'umura bitarengeje ya pourcentage ya 70%, hanyuma tugatwika, dukoresha ubushyuhe. Iyo bigeze hejuru ya 75, dukora icyo bita RIP ariko ikorwa na dogiteri. Irwara umuntu wese ukora imibonano mpuzabitsina ku bagabo benshi batandukanye. Iyo yamaze kugira ya virusi ikazamuka murenga, ikaba yagera hejuru hahandi tutabasha kuba yarisuzumishije, arayirwara. Iyo ibyo bimenyetso tubonye hakiri kare turabivura. Iyo ukoranye imibonano mpuzabitsina n'abagabo benshi, hari igihe umugabo wanjye ashobora kuyikuzanira undi akayizana. Ni nayo mpamvu turinda abantu, tukababwira ko bagomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina n'abagabo benshi. Undi muntu ushobora kuba yayirwara ni umuntu mu miryango yacu
baba barayirwayemo. Urugero nko muri ba sogokuru na basogokuruza bakaba barayirwayemo. Ikindi abantu banywa inzoga cyangwa kuba narakoze imibonano mpuzabitsina nkiri mutoya cyane, kuko iminite zacu ziba zikiri hasi cyane, kuko kenshi na kenshi iyo virusi ifata abantu bakora ibyo ngibyo nakubwiye. Guhera ku myaka 25 kugeza kuri 49 nibo bantu dupima. Impamvu dupima kuri 25 ni umuntu ubana n'ubudahangarwa buri hasi, urugero nk'umuntu ufite ubwandu bwa sida. Naho abandi bo duhera ku myaka 30 kubera ko aho dufatira icyo kizamini akenshi na kenshi aba hasa nk'ahihishe. Ni nayo mpamvu na wundi ufite imyaka hejuru ya 49 kuzamura, aho dufatira ho haba haragiye inyuma. Hari aho dufatira aho twita muri junction. Abagabo navuga ko bo bazana virusi, ariko abagabo ntibarwara kanseri y'inkondo y'umura. Impamvu bazana virusi, ashobora kuza gukorana n'umugore ufite iyo virusi akayizana. Akenshi na kenshi murabona igitsina gabo, ubugabo, iyo umugabo akora imibonano mpuzabitsina n'abadamu hazaho ububobere. Bwa bubobere burazamuka, virusi ishaka kuzamukamo ikaba yagenda ikajya ku nsya. Izo nsya rero umudamu yagezeyo, ntago umugabo ageze mu rugo ashobora gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore atabanje kumutegura. Iyo ari kumutegura ashobora kwikoraho cyangwa agakora ku mudamu. Mbese muri make umugabo we ni nka shoferi wo kuyitwara, kuko batayirwara ariko umugore yayirwara. Ngewe ndwaye virusi kandi wowe wavuye ahandi urayizana. Nuyizana uraba promoteri wo kuyinyanduza. Ikindi, aya matuwarete twicaraho, nshobora kugira gutya nava kuri tuwarete ya virusi amatembabuzi yamanutse, nkaba nakora kuri ya tuwarete mu mwanya ku gitsina nihandya ntabwo nanirwa kutahashima. Nimashima nanjye ndagenda, sinkushima ku gitsina, umugabo naza abaye nko yisunika ibe yagenda. Gukingira kanseri y'inkondo y'umura 80% burya uwikingiwe ushobora kutayirwara, ariko bitavuze ko 20% ushobora kuyirwara. Nk'urugero rwa hafi, nk'umuntu uboneza urubyaro, aboneza urubyaro agashyiramo agapira, ntibivuze ko atagasamiramo. Niyo nuko gukingira k'umwana akenshi na kenshi umurinze, ariko bitamubuza kuba yarwara. Ni byiza rero kwikingiza, ariko bitazanakubuza kuba ugeze muri ya myaka kwisuzumisha, cyane cyane ko uba uri kugirana kontakite n'abandi bantu baturutse hanze ashobora kuba yayikuzanira. Warumbajije abantu twaba dusuzuma, nababwiye ko ari abantu guhera ku myaka 25 kugeza kuri 49 ku bantu babana n'ubwandu bwa sida, n'abantu bafite imyaka 30 kugeza kuri 49 muri rusange, general population. Ariko hari n'abo tudapima, nk'umuntu uri mu mihango, kuko aho dufatira dupimira cya kizamini imihango bisohoka ntabwo twabasha kuba twamupima. Umuntu utararenza ukwezi n'igice abyaye nawe ntabwo tumupima. Undi muntu tudapima ni umuntu bakuyemo nyababyeyi yose, nawe ntabwo tumupima. Ntabwo yayirwara ko nta nkondo y'umura aba afite. Hanyuma si uko gupima bisaba iki? Nababwiye ko iyo ugiye kwipimisha kanseri y'inkondo y'umura ni ubuntu ndetse n'iy'amabere. Tugupimira ubuntu, icyo tugusaba twebwe ni uko tukubona gusa. Ngo umuturage anyura mu zenzira centre de santé akaza hariya ku bitaro bigenda bite? Anyura ku kigo nderabuzima ngo ujye kwisuzumisha izindi ndwara, ukababwira ko aje muri serivisi yo kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura. Baragufasha byihuse, kuko ni icyorezo cyugarije cyane kiri kwica ababyeyi. By'umwihariko hari umuganga ubishinzwe ku kigo nderabuzima bahari. Iyo abonye atabashije kuba yakora yamuha serivisi, amuha transferi akamwohereza kuri hopitali, ahita amworiyanta mbere y'uko yohereza umukiriya wacu. Ahamagara umuprovider uhari akaba yamufasha byihuse. No ku centre de santé barabipima nta kibazo? Yego, ariko hari ibyo batabasha gukora, bashobora kuba bakohereza ku rwego rwisumbuye bakaba bamufasha. Byakabaye byiza ku babyeyi, umubyeyi wese gukingiza umwana, kuko icyiza cy'uko akingije umwana hari ibyo aba amurinze byinshi,
kimwe nk'uko 80% abamurinze, ya 20% niwe ashobora kuba yakandura, ariko yamugize yamukingije aba amurinze. Ikindi kuko abana bacu ntabwo duhorana nabo, burya abana b'abadolesa bageze mu myaka 15 17 akenshi na kenshi bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, kandi uwo bayikoranye ntabwo bamuzi. Ni nabyo byaba byiza rero ko bamukingiza, kuko uwo bayikoranye ashobora kuba yavuye ahandi akaba yabasha kuba yayimwanduza. Inama nabagira nkanye nk'umuntu uhakora ni ukwisuzumisha hakiri kare kugira ngo tubashe kumenya uko duhagaze. Nitumara kumenya uko duhagaze, niba ari ufite ibyo bimenyetso, tube twamuvura hakiri kare, dukumire kanseri itarakwirakwira mu mubiri. Nidusanga yarakwirakwiriye, nabwo hari ubundi bufasha babaha, cyangwa bakaba bamuha n'imiti igabanya ububare yo kubarinda gupfa nabi.